Kada kažete vojno-politički komentator, mnogi najpre pomisle na Miroslava Lazanskog. Rođen je 1950. godine u Karlovcu. Školovao se u rodnom mestu, Trebinju i u Zagrebu, gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Od 1991. godine komentator je dnevnog lista Politika, a ratove širom sveta analizirao je u kolumnama u Poletu, Startu, Vjesniku, kasnije u Ninu, Večernjim novostima. Izveštavao je iz ratova u Iraku, Libanu, Čečeniji, Afganistanu, Siriji. Napisao je i 10 knjiga, vreme izdaje Istina o srpskoj, Komandosi. Autor je i televizijskih serijala. Odlikovan je medaljom za vojničke zasluge. To nego igla ide na 5 km, to je fantastična mašina. Međutim, Mistral pokriva veću dubinu i mogu je da bude korišćen za oklopne snage umjesto Strele 10. Ono đubre od Strele 10, koji ima divnu raketu. Stop. Šta vi to radite? Pa pričamo emisiju. Evo jedan mali znak pažnje od naše redakcije sa željama za uspeh. Pa čekaj, nismo odjavili emisiju. Profesiji. Odjavili ste? Kako smo odjavili? Evo ovako. Ti si rekao. To je odjava. Dobro, hvala. Profesore, evo dobili smo tortu. Sa srećom. Bravo, to je Laza dobio. Torta. Ja sam samo saučesnik. Laza je... Hvala, kolege i kolegice. Za posljednju emisiju, za srećan put, za uspešan rad. Hvala. Uglavnom posle intervjua i neposredno pre intervjua. Ono što je posebno važno istaknuti za Miroslava Lazanskog, to su njegovi nepregledni intervjui koje je obavio na zapadu, na istoku, na severu, na jugu. Verujte, ono što je važno istaknuti za Miroslava, to je da je čovjek neverovatan poznavalac vojske u taktičkom, operativnom i strategijskom smislu. A posebno što je njegov kvalitet, to je da je duboko razumeo kako se ta vojska struktuira, kako konačna tehnologija koju ona koristi utiče na svetsku politiku i svetsku strategiju. To je kod njega bila objedinjena slika. Verujte. Miroslav Lazanski je čovjek koji je jedini imao objedinjenu strategijsku i političku sliku i misao o tome šta to znači moćna tehnološka vojska. Tu je bio neprevaziđen. I u svemu tome je on posebno mesto davao raketnom naoružanju, gde je na neki specifičan način sa mnom uvek nalazio zajednički jezik i delio zajedničko mišljenje. Znate, koje je ponekad bilo i ekstremno, da rakete i raketno naoružanje vladaju svetom. Ono što je još interesantnije sa Miroslavom, kad god razmenjujete sa njim neko mišljenje van, što kažu, mikrofona i van kamere, to je da je on neverovatan, u suštini neverovatan čovekoljub. On je čovjek koji nikada nije imao nikakvu mržnju ni prema jednoj jedini naciji sveta. Verujte, njegova ta velika čovekoljubost i ljubav prema narodima i državama, njegov slobodarski duh koji je nasledio od porodice, on je oficirsko dete iz duboke oficirske porodice, on je osjećao pojam vojske na način da je to suštinska odbrana nacije i države. Treća njegova posebna karakteristika, to je mi smo rasli, što kažu, zajedno u jugoslovenskom društvu. Njegov osjećaj za jugoslovenstvo bio je veoma moćan i on je prepoznao kroz sva ova istorijska zbivanja i kroz svoje istorijsko iskustvo. To znači, prošao je kao zagrebački đak, prošao je jugoslovenstvo, prošao je Republiku Srpsku, prošao je sve naše golgote koje smo imali u ovim građanskim ratovima i shvatio, suštinski shvatio, da je jedini kontinuitet jugoslovenskog patriotizma srpski patriotizam. I postao je i nastao, takav je i bio od uvek, veliki srpski patriota. Znači, takva jedna duboka, emocionalna transformacija u kojoj je on živeo i rastao i izrastao od našeg najeminentnije, do njegove ekscelencije, do ambasadora u našoj prijateljskoj i, da uslovno kažem, premda ja ne volim te termine, bratskoj zemlji Rusiji.
je glavna karakteristika Miroslava Lazanskog. Pored ovoga što sam rekao, poznavanja vojnih tehnologija i poznavanja uticaja vojnih tehnologija na strateška i svetska, ne samo obična zbivanja, vojna zbivanja, nego politička zbivanja. Verujte, on je bio u stanju da na bazi analize, koju je sam uspevao da sprovede u svojoj glavi, pretpostavi šta će političari da kažu kad se pojavi novo oružje. Tačno je znao koliki je uticaj nove tehnologije i novog naoružanja na nove političke igre koje će da objavi ili gazda ili suprotna strana. To je njegova neverovatna karakteristika gde je bukvalno prepoznavao ko će kako od koga da se uslovno kažem uplaši, a ko će kako sa kim da se raduje kad se pojavi nova tehnologija. Nikad neću zaboraviti razgovore sa njim o hipersoničnim raketama, gde sam ja ovako maksimalno profesionalno pokušavao da objasnim šta se time dobija. I kad on je shvatio jedan najvažniji detalj, koji je mnogo važan kod hipersoničnih projektila, a to je da je to brzo reagovanje, da sa tim oružjem si brži od drugih. Zaključak je jednostavan i prost. Takvog analitičara, takvu širinu, takvo razumevanje i politike i tehnologija, posebno vojne tehnologije, gde se on našoj vojnoj tehnologiji i vojnoj industriji radovao kao dete. Neki put u privatnom razgovoru ja mu kaže, ma dobro, nije to toliko veliki napredak. On kaže, ćuti, nama je sve napredak. Nemoj da pričaš, sve je važno, mi smo mala zemlja. Takvo rodoljublje koje je iskazivao čak i kroz ove obične stvari kao što su vojne tehnologije, koje deluju obično, a u suštini su za njega bile važne, nije imao nikada ni jedan, ni novinar, niti bilo koja javna ličnost koja je na taj način reagovala. Zbog toga što kažu, evo, pošli smo u kosmos, spremili smo se da napravimo jedan intervju o kosmičkim projektilima, evo neka ikada kosmos pamti Miroslava koji je, eto, naš novi duhovni satelit. Ako nemamo ovaj klasični satelit, on će biti naš duhovni satelit u kosmosu. Toliko o njemu, svaka mu slava i večno mu hvala.